Allah Teala Kur'an'da "Vaylul lil mutaffifin izaktala alan nas yastafun" deydi. Ey tarazdan tartuvchilar, izaktala alan nas yastafun, qachon sizlar tartib atqaningizda to'g'ri tartqila. Jo bo'lsa misol olsa o'zingizga ko'proq qilib, tigilarga ozroq qilib tartpag'ila deb Allah Teala aytib atgan. Qur'onda shu narsa. Qirg'izda bo'lsa tarazadan jegen tashbaqa degan. Tashbaqa degan narsa subhana amal o'tpay qoladi, al yaxshilikka jetpay qoladi degan so'z. Üçüncüsü, qaysi el zekat berishpese, alarga jamg'ir jabaydi. Eğerde canavarlar bolboganda bir de tamçı jama emas. Janaq men hadis aytgan. Antken canavar Allah'ın jaratqandары, Allah'ın күнөөсү жок болгондон анча мынча жамгыр болуп турат экен. Бизге деле ошондой болуп барды, байкадасыздар. Биздин жамгырлар туруп турушундай жайт мээң жетпей, түшүнбөй каласың эмне болуп кеткен. Кээ бирде карасаң, субханалла, жамгыр такыр жок болуп калат. Biz Nuh aleyhisselam'ın qavmunda olup, "Ey Nuh, sen aldagan ekensiň. Sen aytdyň ele jamgır. Mına bizge jamgır geletpay" dedi. Biroq al azaptın jamgırı bolçu da. Azap jamgırı bolçu. Allah'ın üstüne azap boldu. 40 gün boldu. Jer su şunda bolup ketdi. Oşol sebepten subhanallah, zeket. Bul dünýäni jaşyldandyra turgan. Bul dünýede jaşoonu, birinde aytkan, жаңы jaşoonu başlay turgan gerek bolsa jamgırdy jağdırбай salat eken eger berбей koysa. Zeket berbegenlerge azap bolot. Jönelemes subhanallah. Özgöçü azap bolot. Oşo Allah Taala bergen rızkısından Allah Taala'nın hükümet karbarsın. Qaysı elde kelip şimdi buzu payda bolsa, alarga elder üstömdülük kılıp, aların düýne baylıktарын tartıp alışat. Nazı bul nerse bolot atası. Kelişim degen bardygy teң para menen, kelişim bardyň subhanallah buzulup, argim arganda akça köýrek bergende buzul belip üstömdülük bolup bardat. Bizdin жашообуз üstüne üstömdülük bolup. Bul men aytkan jok muну 1,5 жыл murun süýüktü Paýgambar sallam aytkan. Qaysı elde korrupsiya, qaysı elde buzuquluk jana eldi jeş, tonoş köýüp ketse, anda subhanallah bir başka bir mamlekete üstömdülük kılıp alat üstüne. Kança oňda boýly patriotlar çyksaň da ошондой bola beret. Kaçan oşlar toktogonga çeyin. Akırkısı bir som algandy toktotgonga çeyin uşul nerse bolat. Beşincisi, qaysı eller Allah Taala'nın mıyzamına karşı hüküm jürgüzse, alarda soğuş bolat deydi. Allah Taala'nın mıyzamına karşı, Allah'ın hükümüne namaz okup agıla dep meçitler jaap başlasa, qaysı jerde de subhanallah namaz kıldı, orza tutup alıp hüküm kılıp başlasa, qaysı jerde de subhanallah açıktan açık, ындай bir janагындай bir eldin bardygy teң жоолуктарды чечкиле, ушундай bir Allah'ın hüküm var da, oşol hükümge karşı çıkıp başlasa qaysı bir mamleket, oşol jerge Allah'ın soğuşu jaryanıp kalat eken. Bilbeyt eken misal emne soğuş bolary. Wallahu alim. Bul men mamleketke dile bayağı eme kılayın degen jokmун, biroq ошондой bolsa dagы bul Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem. Oşo sebepten emneken dinge karşı süýlerden murda köp adamlar oýlanyş kerek eken. Uşul toora emespi? Toora emespi? Emne ziyan, emne paýda eken oýlanyş kerek. Muna 5 nerse. 5 nerse. Hazreti Abdullah ibn Abbas aytkan, Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytdy. 5 nersenin orduna. Kimdir o sırada? Bunu kançısı bolat ya Rasulullah. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytdy. Qaysı el uwada kelişim dursa, alarga düşman üstömdülük kılat. Qaysı el Allah'ın mıyzamına karşı mıyzam jürgüzse, alarda ölüm jitim köpeyet. Qaysı el zeketin berişpese, alarga jamgır jabayt. Qaysı el tarazadan ölçügönde aldasa, alardın düşümü azayat jana kurgakçılık bolot derken. Bul hadis emelegini kıskartılgany. Biroq açıktan açık şur eki. Zeket, sadaka bergile. Ki mümkünçülük boldu, oşol jetdi, oşoga bersin. Kiçinekey nersenden jarım kurmanı dagı, jarım kusok nandı dagı kiçinekey az katары görбөсүн. Antken sebep subhanallah, uşul özgöçö. Kara, bötönçe azmına el kıynalıp turat. Uşul mezgilde bergen hareket kılla. Uşul mezgilde bergen hareket kılla. Buna el kıynalıp turat hazır. Kançalık bolsa dagı 1 kilogram makaronun bolsun, 1 litr su mayın bolsun. Taptaqı eçteke kıla alбай атсаң, бар дагы моральный поддержка бер ошого. Qoşunаңды qara. Misalsa, qoşunalaryňa qarap qoýgula.
Жаныңда өзүң курсаң ток болуп эле, курсаң сулап, байкуш жашап атасың деп барсыңбы дебе. Ошолор качан сен өзүнүн кошунаңан кабар албай калган мезгилде сенин үй бүлөңө апаат келет, кыямат келип баштады деген сөз. Эртең сенин мойнуңа ошол нерсе келет. Ошол башыңа келет, ошонун кедейчилиги, ошонун ачкачылыгы келет. Анткени кайсы адам кайсы нерсеге таба кылып турса, ошол табанын жолу тар дейт кыргызда. Ошол нерсе башыңа келмей, субханалла, өлбөйт. Ошон үчүн бүгүн барганыбызда кошуналарыбызды карап коелу. Бир туугандар кошунаңды эмете албайсаң, кошунаң соо болсо, анда бир туугандарыңарды карагыла. Так, айылда болсун, шаар четинде болсун, ичинде болсун, карагыла. Усуну көрмөксүң, сооп болот деп отуруп албагыла. Бул мусулмандын сыпаты эмес. Андан кийин карагыла, эгер ошо бир тууганың баардыгың жакшы болгон болсо, ана мамлекетиңдеги жанакы субханалла, эгерде жана азыр обсервацияларды кылып атышат, жанагындай больницалар нерселер кылып атат, ошол нерселерге жардам кылалы. 5 нерсе болсун, 5 кичинекей нерсе, 1 килограмм болсун, канча нерсе кыла алсаң, ошол нерсени кылып бер. Кантип жардам кылам деп сурагыла. Таксиге болуп машинең болгон болсо, машине деп атышат, ошо машинең менен да жардам бер. Эгер коркуп эме кылып аткан болсоң, анда иштеп аткандарга мишайт бербечи. Ар кайсы нерселерди жазбагыла телефондорго. Бу да силердин жардам болот. Бир жерде субханалла паника кылган, мисалы бир элди өлтүргөнгө барабар болот. Бир кишини коргоп калсаң, бир мамлекетти коргоп калгандайсың. Эгерде бир кишиге паника сала турган болсоң, сен бүт мамлекетти талкап салгандайсың. Ошон сенен субханалла бир туугандарга эскертели. Өзүбүз паника калтырбайлы. Элибизге Алла Таала негизи жеңилдик берет. Сөзсүз оорчулук болуш керек, болбой койбойт. Ошонун аркасында жеңилчилик бар. Өзүбүздө сабырсыздык кылып алдырып, өзүбүздү өзү бузуп албайлы. Бул оору келет кетет. Бул кетпей койбойт, өмүр бою калып калбайт. Бул кетет. Адамдар субханалла сурасаңыздар болот. Кайсы оору бул жерде калган экен? Билеген чума болуп, жана кара тиф болуп калганда дагы ошондо ал келип бир момент келип, бир момент кеткен. Бардыгыбыз да мындай бир өзүбүздү өзүбүз карап, мындай жөндөн эле алдырып ийбейли. Бая жашын десе жашын болуп, бая страусча башың чыгып коюп, аркаңды көтөрүп койбош керек да. Мындай бир толук кандуу сабыр кылып карап турушубуз керек экен, машалла. Аракет кылабызбы? Машалла. Аллах силерден разы болсун. Алхамдулилlah.